Aikari ya Karandi Marmanet kaunti ya Laikipia ni matetetie thirikari ya kaunti ni iguru ria kwaga kiara gia gute giko gicigo-ini giki undu uria ucungirire giko kwara hau kundu guothe. Macuba maya na maratathi maria marahite kundu guothe ni mamwe ma maundu maria macungirire kiria gukaira thirikari makiuga maturaga na wagagu makirira ciana ciao itigathie guthaka hakuhi namo. Hizo chupa wajue uvi mahali wataweka, kwa sababu ikinyesha hizo vitu yote uteremshwa mtoni na upande huu wa chini watu wanakunywa maji. Undu wa kumakania ni ati ona cindano irikite kuhuthika na mibire ya kuonana kimwiri ni irogotagwo ni ciana hindi riria thaka thoko-ini ino, undu uria maugite ni ugwati kuri ugima wa mwiri. Tunaomba watu ya serikali wa kaunti wakuja waangalie, kwa sababu condoms zinamwagwa hapa, mambo ya pombe na nini zinamwagwa hapa. Watoto wanakuja wanashukua, wanadhani ni zile balloons, wanaanza kupuliza, magonjwa imejaa, midomo imeharibika kwa hapa. No na thengia wao gukorwo magikuruhanio micamano-ini ya ungania wa mawoni, Aikari maugite gutire mendikithio rona mamwe maria makoragwo makiendikithia micamano-ini no makoragwo magikinyanirio. Kuhudhuria hizo mikutano itakuwa ni kazi bure, hatutakuwa tukihudhuria, maana haisaidii mwananchi wa kawaida. Gukiria uguo ni morite thirikari ya Governor Nderitu Muriithi gutangikira thina uyu na gutacukiria makinya ma watho andu aria magondereire wira-ini wao. Handu-ini ha Kameme TV ni njitagwo Ngugi wa Gatua.